Ndagusuje ukurikiye 10x show, nizera ko umeze neza, nizera kandi ko wakoze subscribe kugira ngo ujye ubonera 10x show ku gihe. Wibuke gukora share, like ndetse na comment kugira ngo ibitekerezo byanyu bitwunganire muri 10x show. Uyu munsi noneho ntabwo bisanzwe, dore ko tugiye kuba turebera hamwe urutonde rw'imodoka 10 zihenze kuruta izindi, cyangwa se imodoka zihenze za zindugura kabisa ukaba uvuga ati nikuye bihagije. Ni urutonde rw'imodoka 10 zihenze kurusha izindi. Turahera ku mwanya wa 10 tumanuke tugere ku mwanya wa mbere, turebere imodoka ihenze cyane kurusha izindi ku isi. Ku mwanya wa mbere ni yihe modoka, ese ihagaze akahe gaciro? Turahera ku mwanya wa 10 rero. Ngende Ani Sabine, umukunzi muri 10x show. Tugiye guhera ku mwanya wa 10 w'imodoka zihenze kuruta izindi. Ku mwanya wa 10 rero mu rutonde rw'imodoka zihenze kuruta izindi ku isi hari la Ferrari FXX. Iyi ni imodoka ihenze ku buryo bukomeye cyane, ku buryo ishobora kugurwa n'umugabo igasiba undi. Ni imodoka rero ihagaze agaciro k'amafaranga miliyoni 2,700,000 by'amadolari y'Amerika. Ni ukuvuga ngo uramutse uyashyize mu manyarwanda ni amafaranga menshi cyane, amafaranga y'amanyarwanda, dore ko asaga cyangwa se arenze kuri miliyari 2 n'igice ushyize mu mafaranga y'amanyarwanda. N'amafaranga menshi cyane ku buryo bukomeye. Ni imodoka rero yakorewe mu Butaliyani, iza no kudizayiningwa n'abagabo bagera kuri 3, dore ko yaje kudizayiningwa n'umugabo wa mbere witwa Rodriguez, undi witwa Adrian, n'undi witwa Marco. Ni imodoka kandi twabwira ko nanone yaje nyuma y'izindi zigera kuri 2, yaje nyine ariyo version ya nyuma. Birumvikana version ya mbere yitwaga la Ferrari FXX, naho iyayikurikiye yitwaga la Ferrari 599XX. Yakozwe muri 2015 kugeza mu mwaka wa 2017. Ni ukuvuga ngo hashize imyaka, yakozwe imyaka 2 kuva icyo gihe rero kugeza 2015 kugeza 2017. Duhereye icyo gihe none duhereye 2014 kugeza 2019, kuvuga hashize imyaka igera kuri 2. Birumvikana ntabwo ari imodoka imaze igihe kinini. Muri icyo gihe rero hakozwe imodoka zigera kuri 40 muri iyo myaka 2 nyine iyi la Ferrari FXX yakozwe. Dukomeje noneho twerekeza ku mwanya wa 9 turahasanga imodoka Bugatti Chiron. Turacyari muri rwa rutonde n'ubundi rw'imodoka zihenze cyane kuruta izindi ku isi. Ni urutonde rero rugizwe n'imodoka 10 nyine 10x show. Tugeze ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 ni Bugatti Chiron. Iyi ni imodoka ihenze cyane, ifite imyanya igera kuri 2 yo kwicaramo. Ni ukuvuga abantu nyine ni abantu 2 bonyine. Ni imodoka rero ihenze cyane, yakorewe mu Bufaransa, ndetse yakozwe harebewe ku yari yayibanjije witwa Bugatti Vision Grand Turismo. Nyuma yaho nanone nyuma y'uko ikozwe, nyuma yayo haje n'indi Bugatti Veyron. Ni ukuvuga ko nyine iyi Bugatti Veyron yabanjirije, nyine yaje nyuma y'uko Bugatti Chiron iza kuba yabaho. Ikindi twabwira nuko ari imodoka ihenze nk'uko nabikubwiye, dore ko ihagaze agaciro ka miliyoni 2,700,000, ni ukuvuga amadolari y'Amerika. Ikindi kandi turamutse tugerageje kuyashyira mu manyarwanda usanga ari miliyari zirenze, nyine miliyari 2 n'igice, ararenga cyane. Uramutse uyashyize mu manyarwanda arenze kuri miliyari 2 n'igice. Ni imodoka ihenze ku buryo bukomeye. Dukomeje noneho ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 haza Ferrari Pininfarina Sergio. Iyi ni imodoka nayo ihenze ku buryo bukomeye. Ni imodoka rero yadizayininzwe n'Abataliyani, ndetse iri zina kugira ngo irihabwe n'ubundi byaturutse ku mudizayina umwe witwaga Sergio Pininfarina, bituma n'iyi modoka nyine ihabwa iri zina. Ikaba rero yarashyizwe hanze mu mwaka wa 2013, iteranyirizwa mu Butaliyani nk'uko nari maze kubikubwira. Nanone kandi iza guteranwa hagendewe kuri Ferrari 458. Ibigize rero iyi modoka ni uburyo ikoze, biyemerera kuba yagenda ibirometero 100 ku isaha mu masegonda 3 gusa. Ikindi kandi iyi modoka uramutse ugiye mu gaciro ifite, dore ko ari imodoka yihagazeho nayo, ni imodoka rero ifite agaciro kangana na miliyoni 3 z'amadolari y'Amerika. Uramutse rero ugerageje kuyashyira mu manyarwanda ni miliyari
nazo zirenze 2.5 ku buryo bukomeye, ni miliyari nyine, ubwo nawe urabyumva byarenze kuba miliyoni y'amanyarwanda bigera muri miliyari, zirenze rero miliyari 2.5 by'amafaranga y'u Rwanda. Dukomeje noneho ku mwanya wa 7 kuri rwa rutonde rw'imodoka zihenze kurusha izindi ku isi. Ku mwanya wa 7 tuhasanga Bugatti Veyron. Ni imodoka nziza cyane buri wese ashobora kwifuza, ariko n'ubundi bikarangira kuri ya mafaranga. Ni imodoka nziza cyane ariko ihenze. Iri zina rero Bugatti Veyron yarihawe biturutse ku mugabo uzwi cyangwa se wari uzwi gusigana mu marushanwa yo gusigana, ariko n'ubundi hifashishijwe imodoka yitwaga PL Veyron. Yashyizwe rero hanze mu mwaka wa 2005. Muri icyo gihe yari imwe mu modoka zikomeye zibayeho ku isi. Tugendera noneho ku gaciro kayo, ni imodoka yihagazeho, murabyumva namwe. Ni imodoka ifite agaciro kangana na miliyoni 3,400,000 mu madolari y'Amerika. Uramutse rero yashyize mu manyarwanda, ni ukuvuga asaga miliyari 3,147,329. Ni amafaranga menshi cyane, bigoye ko buri wese ashobora kubona. Ni imodoka ihenze cyane ariko nanone nziza ku buryo bukomeye. Dukomeje noneho ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 6 turacyari muri rwa rutonde rw'imodoka zihenze kuruta izindi modoka zigera ku 10. Nakubwiye kuva ku mwanya wa 10 tugeze ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 6 turahasanga imodoka W Motors Lincoln Hypersport. Iyi ni imodoka nziza cyane. Ni imodoka rero yakorewe muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ni ukuvuga mu mwaka wa 2013 nibwo bwa mbere yashyizwe ahagaragara, abantu barayibona. Ikindi kandi icyo gihe yari imodoka imwe gusa yakozwe muri icyo gihe. Wakibaza rero ngo ni imodoka ihagaze ku gaciro kangana gute cyangwa se ifite agaciro kangana gute? Iyi modoka W Motors Lincoln Hypersport ni imodoka yakozwe na W Motors, uruganda rero rwo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ni imodoka ifite agaciro cyangwa se ihagaze agaciro ka miliyoni 3,400,000 z'amadolari y'Amerika. Uramutse yashyize mu mafaranga y'amanyarwanda, ni amafaranga nayo menshi cyane. Ni amafaranga asaga miliyari 3 zinarengaho. Urumva ni amafaranga menshi cyane ku buryo bukomeye. Ngayo niyo ni imodoka rero ya W Motors Lincoln Hypersport. Dukomeje noneho ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 5 turahasanga Lamborghini Veneno. Ni imodoka nziza cyane. Iyi modoka rero muri ubu bwoko ni imodoka zikorwa n'uruganda rwa Lamborghini rubarizwa mu Butaliyani. Wakibaza noneho iyi modoka ihagaze angahe cyangwa se ifite akahe gaciro? Iyi modoka Lamborghini Veneno ifite agaciro ka miliyoni 4,500,000 by'amadolari y'Amerika. Izi modoka rero zakozwe hagati y'ibihumbi 2013 ndetse n'umwaka wa 2014 ubwo uruganda rwizihizaga imyaka 50 rumaze rubayeho. Rero ni imodoka zifashishwa muri siporo, zifite silindire 12, dore ko n'igitekerezo cyo kugira ngo zikorwe cyashingiye ku modoka zijya mu masiganwa y'imodoka. Turamutse dushyize agaciro kayo rero mu mafaranga y'u Rwanda cyangwa se mu manyarwanda, ni ukuvuga miliyoni 4,500,000 by'amadolari, bingana na miliyari 4 zirenga cyane. Uramutse ushyize mu mafaranga y'amanyarwanda ushobora gusanga angana na miliyari 4 na miliyoni 165,582,500. Ni amafaranga menshi cyane mu manyarwanda. Kuvuga nyine miliyari, iyo zageze muri miliyari 4 ni amafaranga menshi ku buryo bukomeye. Iyi modoka rero ya Lamborghini Veneno uramutse uyafite nawe ushobora guhita uyigura. Twakomeje noneho no ku mwanya wa 4. Ndacyakubwira urutonde rw'imodoka 10 zihenze kuruta izindi ku isi. Ku mwanya wa 4 tuhasanga Koenigsegg CCXR Trevita. Iyi ni imodoka nziza cyane yakozwe n'uruganda rwa Koenigsegg Automotive AB. Yakozwe rero ubwo hizihizwaga imyaka 10 uru ruganda rumaze rubayeho. Ubusanzwe uruganda rwari rwapanze ko ruzasohora CCXR Trevita 3, ariko n'ubundi birangira rusohoye izigera kuri 2 gusa, kandi rwari rwiyemeje gusohora izigera kuri 3. Hanyuma noneho tugiye ku gaciro k'iyi modoka Koenigsegg CCXR Trevita. Ifite agaciro ka miliyoni 4,800,000 by'amadolari y'Amerika. Ni ukuvuga asaga miliyari z'amanyarwanda 4 na miliyoni 443,288 mu mafaranga y'u Rwanda. Uramutse ushoboye nawe kuba wayigurira, nyine birumvikana izo miliyari ugomba kuziteganya kugira ngo ube wayigura.
tugeze noneho ku mubare gatatu, imodoka iza ku mwanya wa gatatu. Noneho muri za modoka zihenze birumvikana turi gusatira imodoka iza ku mwanya wa mbere. Wakibaza ngo iyo modoka iraza kuba ari iyihe ifite agaciro gakomeye karuta izindi zose ku isi. Hanyuma ku mwanya wa gatatu noneho haza Mercedes Benz Maybach Excelero. Iyi modoka ni imodoka y'uruganda rwa Mercedes Benz, ngira ngo abantu benshi murayizi cyane cyangwa se muranabyumva iyo Mercedes Benz. Hanyuma iyi modoka noneho ubu bwoko bwa Excelero bwatangiye gukorwa mu mwaka wa 2004, aho rero ifite silindire ya 12, ubwo ababyumva muri kubyumva. Bivuze rero ko ifite imbaraga n'umuvuduko kurusha V8, ifite rero n'ubushobozi bwo kugenda kilometero 350 mu gihe kingana n'isaha imwe. Turamutse noneho tugiye mu gaciro k'iyi modoka Mercedes Benz Maybach Excelero, ni imodoka ifite agaciro ka miliyoni 8 z'amadolari y'Amerika. Urumva ko noneho ni imodoka ihenze cyane ku buryo bukomeye, iza ku mwanya wa gatatu mu zihenze ku isi. Ni ukuvuga noneho dushyize izi miliyoni z'amadolari mu mafaranga y'u Rwanda, dushobora gusanga asaga miliyari 7 na miliyoni 405 n'ibihumbi 480 uramutse ushyize mu mafaranga y'amanyarwanda. N'amafaranga menshi cyane, amafaranga yageze muri miliyari. Akaba ariko rero iyi modoka ya Mercedes Benz Maybach Excelero ihagaze kuri ubu ngubu. Hanyuma noneho tugeze ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Rolls Royce Sweptail. Ni imodoka nayo nziza cyane ku buryo bukomeye, ushobora nawe kuba wagura bitewe n'ubushobozi bwawe. Ni imodoka y'uruganda Rolls Royce Motors rubarizwa mu gihugu cy'Ubwongereza. Iya mbere rero y'ubwo bwoko cyangwa se y'ubu bwoko yakozwe mu mwaka wa 2017, ni kuko kwashize imyaka 2. Uruganda rero rwayikoze ruvuga ko rwagendeye ku modoka yabayeho mu myaka y'1920 yo mu bwoko bwa coach builder. Ni imodoka rero yabifite birumvikana, kuko turamutse tugiye mu gaciro urumva ni imodoka imaze imyaka igera kuri 2, dore ko yakozwe mu mwaka wa 2017. Tugiye mu gaciro rero ihagaze cyangwa se ifite agaciro ka miliyoni 13 y'amadolari y'Amerika. Ni ukuvuga noneho aya mafaranga turamutse tuyashyize mu manyarwanda asaga miliyari 12 na miliyoni 33 n'ibihumbi 905 mu mafaranga y'amanyarwanda. Birumvikana ko ari imodoka yabifite. Nawe uramutse ayo mafaranga uyafite ushobora kuba wagura Rolls Royce Sweptail ukabasha kubaho neza, birumvikana. Tugeze noneho ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere buri wese aribaza nihe modoka iri ku mwanya wa mbere, dore ko twahereye ku 10 za harimo dusanzwe tuzi, za limuzini. Izo modoka ntiziraboneka muri za modoka 10 zihenze, kandi twe tuzi ko ari zimwe mu modoka zitunga umugabo zigasiba undi, cyane ko iyo umuntu mubonanye afite hama, afite limuzini, uhita uvuga ati uyu muntu kabisa arifite. Ariko ntiturazibona muri za zindi 10 zihenze ku isi. Ushobora kwibaza ngo imodoka iza ku mwanya wa mbere ni yese, ni hama, ni limuzini. Ibyo byose ndibaza ko nawe urimo urabyibaza. Ku mwanya wa mbere noneho imodoka iza ku mwanya wa mbere ni Bugatti la voiture noire. Iyo niyo modoka iza ku mwanya wa mbere. Kugeza ubu iyo modoka ni imodoka imwe gusa yakozwe, kandi ikintu kinababaje wenda wowe waba ushaka kuyigura nuko iyi modoka yamaze no kugurishwa, kuko ari imodoka imwe yonyine yakozwe rero ubwo uruganda rwa Bugatti rwizihizaga isabukuru y'imyaka igera ku 100. Hanyuma wakibaza iyi modoka ije ku mwanya wa mbere mu modoka zihenze ku rutonde rw'imodoka 10 zihenze, wakibaza iyi modoka ihagaze akahe gaciro cyangwa se ifite agaciro ki? Ni imodoka riri ihagaze miliyoni 19 z'amadolari y'Amerika. Uribaza miliyoni 19, turamutse rero dushatse kuyashyira mu mafaranga y'amanyarwanda ni asaga cyangwa se ashobora no kurengaho, ni miliyari 17 na miliyoni 588 n'ibihumbi 15 mu mafaranga y'amanyarwanda. Tugerageje kuyashyira mu mafaranga y'amanyarwanda, nta hamimo, nta limuzini, niyo ngiyo iza ku mwanya wa mbere. Bugatti la voiture noire niyo modoka iza ku mwanya wa mbere mu modoka zihenze. Ni 10X show rero, aho nakugezagaho urutonde rw'imodoka 10 zihenze kuruta izindi ku isi, aho dusanze ko ku mwanya wa mbere imodoka ihenze kuruta izindi ku isi ari Bugatti la voiture noire, niza ku mwanya wa mbere. Ni 10X show rero, nkwibutsa gukora subscribe kugira ngo udukurikire kandi udukurikiranire ku gihe. Ikindi kandi nanone ukibuka gukora share kugira ngo bisangize na bagenzi bawe babashe kwiyungura ubumenyi nk'uko uba wiyungutse cyangwa tuba twakunguye. Ikindi noneho cy'umwihariko ukibuka gutanga igitekerezo cyawe
by'umwihariko ugatanga na like niba bikunyuze. Hanyuma wenda ngira ngo wumvishe ibiciro bitandukanye by'imodoka, nahawe ho kumenya iyo ukwiriye kugura muri izo nakubwiye zigera ku 10. Nge nari Ani Sabine Mukunzi, nizera ko 10 extra rero izakomeza kukunyura.